Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kriege je skui ting kum chama zang kai chum mamai ting chogu Zeme man sa news Zeme kona ina hai mena hange polia ga de radle. Rahauki hospital gana Assam go minister the senior congress leader Nasrus Islam pedin komrex nazak chumgana pakring be saugadi delay zaka delay za apolam ga Assam go chief minister Dr Himanta Biswa Sarma ne plung ala basam za perige kuniga bisam pe changai delay za sali za gadi be minister Nasrul Islam ne paring bitinge minister pungai bizab gu trams lot chum pungai delay za cheuza legislator za lo minge pungai delay zaka delay zaina Heuki ke pa chai rab soge pnau zai pnamina hangket zai pnam pui mi zeng ngolu ze nalang be chilu gai bre changbe ai me bau zeng ngolu ze pakring be sau gai di de lei ze Heuki ge ne ze ka cheu de lei Zai India ramgo Union Ministry Road Transport and Highway ne data ka chibelia gai be chai suize tingkum chang la jang kai ket kum ge Nagaland ge road accident ze 49.2% hang chang dele je sali kumchang na jang kai banai kumchang na jang kai ket gu comparative je te hada gai dige kumchang na jang kai ket kum ge Nagaland ge road accident je plan te je hai na je hadai sroga to di dele je ka chule kumchang na jang kai kum ge Nagaland ge road accident plan te je hai ming ngole je ka chule jai kumchang na jang kai ket kum ga hai sna je hadai srog di dele je sali chipau jigene ting kumchang na je kreus na gane ting kumchang na jang kai ket dia ka chang pi hangai dige ting kuming lungge ting kumchang na jang kai ket kum Nagaland ge road accident gu case je kilang dele je sali zai chirun mak je ting kum chang na je kai ket kum ge jimna plan te je accident ge na ka hazame hai chum jarek se le je chu za chai di me mina hang hai kere chai di dele je sali Zai North East State Nagaland gu CEO Chief Electoral Officer ne saje North East State Nagaland ge kumchang na jang kai ge chum Legislative Assembly election bam rab lam ge social media ram ge pating ram kaibra me je hera le kra sale je ka chule Zai Nagaland gu Chief Electoral Officer CEO V Sasan Sekhar ne saje North East State Nagaland ge kumchang na jang kai ge chum Legislative Assembly bam rab pating banai pihiza India ram gu Election Commissions of India mane rang je chi taw gai gule je Social media Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram ramge Nagaland ge Legislative Assembly election kumchang na jang kai chumgu bam rabe ro pero ge bam zerma hanum te slow harat jai kra sale ja ka chule chipo jigene ai Nagaland ge Legislative Assembly kumchang na jang kai chumgu election bam rablam ge social media ramge je kra sa harat ne ro pero ge slow pdi da ge ai ro pero ge pe ngau le design ka sabe ni hange pe do du le ju ka chule Zai India ramgo Prime Minister Narendra Modi ne wangdai rabe kri ke zikre ku chum tingkum chang na jang kai ku chumai de zaina hadui pere ge te be te zata kan rui be hadui nei kedai re ge ti lang be zai di lang be japane te chur hang cha happy pai ke zap kai gu de le je ka chule Zai India ramgo Prime Minister Narendra Modi ne India ramgo hadui nei kedai re ge ti lang be te chur hang ge pi pai ke zap kai de zaina India ram ge ji ring unit planet je kilometer chang chum ja hai na ai po be hadui nei je ten rui je plan te je ngeu ki te to rab je Bangladesh banai India gu ngeu ki ram je plan ngai sna te to je cover te wong le je sali za apo dui nei kedai re get tilang belung je plan te je hazai rum zemna ma re rab bam je khre te se lamui le je chu za apo dui nei lung je zemna plan te je mina hang rek te se ria gu dui le je ke le za chiru na ma za apo ba dui nei ge je gyms ka che be me pom te kan sa be bam du la za spa me pom bin za me pe ra ma ka te be bam du la za kai te zen ron tarab bam ram du mi songa zela le je sali Zai UP Uttar Pradesh ge mina hangket pe bzi amroha ka che pe pikibo mze phone mobile gane pause bam logane bugu phone ze fokpa zai ru ze pe bakrang run te ni de le ze ka che de le za apple pe bugu phone lui be kum ze kum chang na ze kai kana ka pai ke ji himre ket gane lui ko le ze ka che de le chipo ji gane anui zilang rong malai ne ze phone te blam ge man ting ra hange ke che na rangera hange lumbob ze mugu phone bam loge phone ge za mikang pe du mikang pui du mikibo mendu ngom pomra le za chirun mak za migu phone lum ga sang za bam loa gada daw du nrang camera chirun mak za migu phone lum sang za bam loa game ram du thamara le ai lum khak sang mena phone za
pokpa do dibe chances je 99% la le je sali za Ukraine manai Russia me hrai te biza hrai te ti sang di jeting kumket chang raka dib zigna za Ukraine kdai ge hrai crore me Russia me jeng gira za pni dei hiket kai rahange za hrai crore me chamdip zigna USA United States America mane Ukraine me hange hrai crore me lui de rahange kacharangkang plan te ja package 3.75 US me go billion dollar pe de rahange sagai dele USA United States America go Secretary of State Anthony Blinken ne saja Ukraine me hange USA mane rangkang kacharangkang hrai crore lu rahange ngade rabje 2.85 billion dollar za Department of Defense lamgene pera kole za 225 million dollars za foreign military financing lamgana pera kole za chirun magza foreign military financing for European partner mana planete za 682 million US dollar ngagule Ukraine ma hange za kachule Zai Russia country go defense ministry ne saja Ukraine spy mena New Year mage Kiev ka ge Russia spy me bam ge pere ne kap ke be air strike missile kap ke ze fok pe ze Russia spy me mina hang rak te se skui me chai dip zigene pnui kum rui dai zen zanai kri ke zit se tingkum chang na jeng kai ke chum tak mai ge pnui ne rocket strike Ukraine spy me bam ge rocket kap ke gai ka dai bigene Ukraine spy me plan te ze mina hang hai sruk ria chai ra hang ge num ga le ze ka chule ka ne chunare polam ge madu confirma gari leje sali Zai North Eastern Manipur Tamenglong District Tausiam Subdivision Anu Zemeklo Magulong Klo Geze Ever Spring Park Kachube Tatibe Krikyu Zis na tingkum chang na jang ka chumai ge nam Simrei Penme former ADC chairman Tamenglong ne let pe kai ta te ga de leje kachule za ai za organize te ga bize Magulong ani student union MNSU mane organized the lekai college sali zai former ADC chairman Tamenglong namsin rei penmene saje chuna pi hi wangdele anu zliang rong me suike lung ke tuchile design na anu zliang rong me kangna du misonga me IS IPS MCS officer me so lung hang bige le si nam ra me misonga pe college ka chule zai chirun magza Magulong klom hanga sam pe chiga dai za ai mere plui ibegum za spring park gumza zemnam ram du suike lung ke bnai ti si ibigene so hang ra dele je ADC chairman Tamenglong namsim rei penmene Magulong mahang du sam kai de kai dele je sali